Ya ahobu. No obulo ita ya dae. Baba malua fasumangeta migu UIM. Ya ia dae migu sangosambua ya ita si telu soi sebua Asia, Afrika, ba Jerman. Baba ngaurifage fahasambua boto bakhelowalangi. Maeke ifasugi keda walowalangi sisa mesa telu sino momboi banua siawa abodana bafefu hadia ia ziso bagulidana sinangea ta andre sawhagele. Fangandre sawhagele dakonia ta oromae baba aurida da taroroge batafairi fefu ni baboinia sinoso ena etefatohu wa aurida ba ena etesuno ba tefolakemi lowalangi somboi elia ulidano. Beredae baba malua fasumangeta migu UIM ena esitedou baba Mary nahia sisoya ita. Ya dae alua gamuataniha wangoguna etane molo esomasi dedera iregetekiko dano andre. Beredae bani faluada hewa aino ide-ide babua nia te ehauge mangabuli dane sisoya ita. Ya amini omasi lowalangi damai ita fena lowalangi safenu faatule bakhe Yesu Keriso soloheya ita mangabuli baba ngomasi talifuse baba bondoroge ni baboinia fefu mangandre ita. Helo walangi ama ono baeheha ni amoni maehe banoso buah tedendra aga menotola mafalua basumangeta sifau fefu ndoto UIM siso bazitelu soi sebua. Baena fasumangeta ni faluama maehe banahiyama zamesana tobali famulakemi lowalangi. Faduhu dedema noso bagotaluama iadae badai Keriso Yesu yaduhu. Data owawa dededa wangondasi Yehova. Data omusoi dededa baba malua fasumangeta kelowalangida. Tasuno ia manuna ita moroi babuku zinuna numero felezara ayatisara badua helo walangima. Da
Muzizio zato. Fasumangeta ia dae tafalua badai lo walangi ama, badai nononia Yesu Keriso, babadai geheha ni amonio. Fangorifida habadai lo walangi ama, sinomombai banua siawa ave dana. Ni amonio, ni amonio, ni amonio lo walangi, elia ulidana maafefu, safenu lakomi. Haleluya. 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 Mudadao zato. Fombaso taromalilo walangi, fahela moroi bazura sara moze, faza sara irugi dua. Fefu ni wawoi sisonoso, hetana, sinana, saliwa-liwa badana, baawaniha ni fazehi lo walangi, hasambua bafauma la toloni nawera, larorogo, itehege ba aurinia ba wanohuge fa auri sisehi. Manuna ita moroi babruku zinuna numero 30 bana ufaigi madala. Si fakili-kili khania mola khami batefo sumange simane lo walangi. Le lo walangi bee bagelia ulidana sama zekiniha sola khami bani fo sumange simane lo walangi. Omasi lo walangi na te oroma la khami ba famo sumange lo walangi bagera era babehede baba aurida seroma eho. Manuna zato bana ufaigi madala. Fahobu oniha lo walangi ba imane baniha. Mi o ono ba mi oya ami. Mi fo esi gulidana ba mi be e barem babami. Sama tere I abanasi ami. Ave wofo badalum banua. Ave zaliwa-liwa badano fefu. Sananana bagulidana. Manuna zato. Fangandre fangefa hore. Ira talifusa ni omasi ezo aya. Meno iwewe wa auri siseki ke dalo walangi. Ave wa ogaina. Hadia zino tafalua ya ita ni wewe lo walangi. Sifakili-kili khania baba mairi. Babondoroge fa auri.
bababondoroge si fasuya ita ena ebay tebule ba asehi. Mazui no fau ita baba makiko tano ber babolohi hare. Leba dededa zoguna bazato. Hadianota o dedege wa mairi ulidano ande. Hadianota onoroge tede fau ita babange hauge bazi fasui ya ita. Beredae tafalua ba mohoni mai ita fena babomba age sedena mamaki kotana si fasui ya ita. Nahaya ita ni era-era da zamesa banale ta onoroge tede bondoroge ni beboi lo walangi bazi fasui ya ita. Badamai ita fena Yehova si fau fangidengide ta ombaka horeda mozizio zato. Heso aya ama kemal walangi sabele meiga maondasin da uge maombaka horema bafefu ngawale zalama. Leni faluama somasin da uge no farein da aga kau asese mafalua zile omasin da uge banoma erogen da uge bere bangawale ni era-erama baba aurima. Heso aya omasi enda aga, he Yesu Keriso, omasi enda aga. Manuna ita moroi babuku zinuna numero 230 ayati sara uila vanova omasi. Heso aya mafaduhu walani faluama wama mefe ulidano ni bevoimo haso guna khema ni era-erama fangorifima zamosa noma au hasi badede wasitekiko dana si fasui ya aga samakiko faurima. Heso aya omasi endra aga he Yesu Keriso omasi endra aga. Manuna zato ayati 2. Heso aya mafaduhu awa asese leni faluama halawa mawa enoni awa halawa bee olifundra aga halawa ni be eukhoma ya iya babondoroge bababangi hao tano ni baboimo
Oya mau guna gina tema bazile boto basile mau guna iregeya aga samosa zite ala. Heso aya o masih enda aga, he Yesu Keriso o masih enda aga. Manuna zato ayati telu. Heso aya moroi badede mafaduhu waya aga abelesi bai baba ombo dede baba orima bazi sofa nama teba kabaganaa magohi hare sebua magohi harato gulidane le itere tedema wa auri draunoma mifona no olifundra aga wa abele lowalangi somboi maafefu sitola mondoroge fefu ni baboinia. Heso aya o masih enda aga, he Yesu Keriso o masih enda aga. Manuna zato ayati eva. Heso aya ama sahakotede badoi Yesu Keriso. Fahaundra aga ena ele farei babango masih malowalangi. Ma o niwa au abele undra aga babango masih avema baba mairi tane sifasui ya aga. Ena ya uge de tenafema sanolo bangawale noro dede ma ba irugi zile aitu. Data fondondongo duria fangefa horoda. Berenda o iwa lowalangi le omasido mate zebua horo hizai omasido na ifalalini gera erania abe gamuatania ena auri ia. La kemi kelowalangi siawa. Dadao zato. Fombaso taromali lowalangi, moroi bazura Yakobo fazadua,
ayati fele efa irugi fele bitu imane taromali lovalangi. Hadia guna ya ami ira talifusegu na so zangumae so khonia vamati banale bua-bua. Hadia iila iorifi ia famati ande. Bana so dalifuse matua bamata lifuse alawe silenuha basambe balazo drege zima bana so bakhemiza nguma mi ai ya ohahau demi mi oleu bami abusoi ami bana lemi be ezoguna fangehau mbotora bahadia guna simanego iwa mati ande na le bua-bua no amaidola zilenoso. Ya ahobu za mondondongo tarumalilo walangi basame badede. Ya dae tebe da ginete babolohe fasembata ke lowalangi. Ta osamuzaiga wame he fasembata si fefona basi manegoi zimendua ave zimedelu. Fauma fasembata ni obuloi fena sanandesa ba program UEM. Bambanua ni hakiriso si fau ibadah moro ibanomo tola la faema basembata basken barcode si soba monitor mazuila transfer barekening BNI EFAENE BNKP Jemaat Jakarta. Basi ofona ua data fondondongo lilo walangi me imane. Andre ufaro demi ya ami ira talifuse moroi baba aha kede lo walangi andre ena ami be sumange mbotomi sumange sauri ni amoni somasi lo walangi da wamo sumange lo walangi kemi si sotodo gasa-gasa ba me sumange fasembata ke lo walangi manuna ita moroi babuku zinuna numero 250 afitu ayati sara irugi 5 dama ohe kheu zumange. Musik saja.
Data fasau wasambatada andrefona lovalangi muzizio itafefu manuna ita moroi babuku zinuna numero 260 asara ayati sara 2 baono yae zumange. Mangadaita he ama ke mahasiswa Bazorogo Yawa badi maka ande soaya no bulondaga banomeme no eroro gedaga badi samigu fara no bener hinga bale zoguna ke mani amani baduma iregi o bulondaga baba nuno yauge ia da soaya no ma buloi fasambatama sofeta ba tomo sama e fahawu soaya o tema ia sito bali fasambata samuhua sofeta ba nomome mengadaga ge soaya salahim banua same basil mame fasambata baji makan e fahawu ira soaya e fahawu keluarga ba fefu ni babayara mengadaga salahi enom ni me samoguna e fasambata ande be kerada de sisehi de satu ena e fasambata ande lau guna e faudu bazomasi auga sawagelu ama ya swasalamata ande maten saga badai Yesu Keriso yadu Muda dao zato. Ia dae sinuna fasumangeta kelobalangi ni faema faomasi lingkungan eva.
Data faana dededa baba mondondongo taromali lovalangi. Manuna ita moroi babuku zinuna numero otu alfabulu afitu ayatisara. He Yesu farongoge khema. Demi awa gera erami fa oha hau dede ande kelopalangi sabele moroi bagera era ni hafefu bah Yesu keriso mangada ita. Masu gede ma tanu fenau soaya babe aso mambanomo ande ni amonia. Edana masuno rauga babanganda sahagele fa omasime bazino falu kaya aga. No tolo bano ororoga, bano timba fefu ngabala de alama. Iregeno fesaun raaga tanu fenau iada bano momo ade. Bayain raaga banuau soaya. O masih raaga malulu ba aurima boto mano soma maasambua. Masuno rauga. Balebe ramane o masih gai raaga. Mafododongo daro malime ade. Ada maande kau. Tolong raaga moroi baba abelege hauni amonia. Behema va tua babe hema va aboto badede. Ena taro malimani fa emau hema soaya. Batola mafalua ia bava aurima serama ehe. Bade Yesu no manganda raaga yaduhu. Irama ina ba talifusa ni omasi bade Yesu keriso. Taromalilo walangi basi makho Andre sedena tabaso ba tafododongo. Ia tehala ia moroi basura dua Mose. Faza feleziwa ngavua sisara irugi siwalu. Dua Mose makeluaran. Faza feleziwa ngavua sisara irugi siwalu imane taromali lo walangi. Telu wawa aifa ira badana misirai meluo da esibai balarugi dana simate sinai. Nolaheta ira barafidi balarugi dana simate sinai. Bamolombase ira badano simate. Bagamaudu hili andre labe ego lombasewa irauno gisera eli. Bamenomai miyawa Mose kelopalangi. Bahumede kenya Yehova moroi bahili yawa. Imane daeni wa au bama ubu Yakobo. Daeni ombaka au bandono Gisraeli. Nomi ila ni laugu bandrava misirai. Wano uohe ami. Amaedola badete gafi moyo. Wabada urugi volohe ya ami hegu. Bana edena saai ami mi fondodongo ligu. Bana le olifu ami gama koitagu andre. Batana hegu ami moroi bani habe efefu. Meno hegu gulidane maasagere. Baeri ere ami hegu soi ni amonia. Daeni wa au bandauno Gisraeli. Bamai Mose ifaluha zatuara. Ba ifa emahera daromali andre ni wa Yehova khenia fefo.
badosi mano ira bahasarali lamane fefu hada iani wa Yehova bama ba i ombaka ke Yehova ni wa zato Mose. Simana bobaso taroma li lobalangi ba obai ta fefu badai so aya Yahobu. Irama ina batalifuso ni omasio bade Yesu Keriso mege sangai agende me aifa ibaso daroma li lobalangi sidua fena huho sebua ba ifa ema heda daroma li lobalangi sitopali fanusugi dededa imane bada Yahobu samondodongo taroma li lobalangi basamee badet. Maka tatema egei yaduhu. Hadaya bahasa Indonesia imane berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, dan kita menjawab amin. Irama ina batalifu sefefu da egi sedena ifaema kheda melalui tuho migu basi mangko andre bafaudu pada Roma li lobalangi sino tabaso andre imane le farei baba malua taroma li lobalangi. Setia melakukan firman Tuhan. Maka na ingat ke ita ifasugi pada deda Yahobu samododongo taroma li lobalangi basame badede maka hadaya sedena ifaema bakheda ya da ena taroma li andre sino tabaso basino tarongo behata fododongo mane tetapi so ia vamaluha tatanaga bakhabadedada taurifaga ia bata falua ia balala va auri seroma. Da ana pesan penting sedana ifaema khada pada romali andre. Batara-tara me wa khada tua bigu basi mangko andre ena le farui. Supaya kita tetap setia melakukan firman Tuhan itu. Amaina batalifusa simanaga ita naya ita satua bakhedau noda. Naso sedana tafaema khera melalui mene-mene nasihat si akan tafaema khera maka hadaya kohita dededa ena ebeiteki ko ira maka tadana bakhedau no andre ena ifododongo votu andre batatu gei ifalua ya baba orinia. Tera-tera nama ada basoruko. Ya ita sinotobali ononia, sinotobali tanakania, maka leo masih ya gei, natebula dededa adekania. Leo masih ya nafarai ita babolo baba malua, somasi lo balai. Ada bagamodo daerah ama ina batalifuse, lo balangi samasa. Ifa ema dae kegenoninia Mose ena ifa ema. Baka daunu Gisraeli. Hadaya sedana ifaema iwa bada ene mege menosa ai teluwawa no aifa ira badana Misrai ba menola rugi dano simate Sinai andre menola heta ira barafidi andre ba no molombase ira ba golombase wa andre maka iwa lobalangi humede ia ya da si ofena ena ele aitu itere tedera hadaya sino ifalua khera lo balanya. Moroi ba ayati ifa ema imane nomi ilani laugu ya ami banuaku. Bereda ova abeta ami moroi badana Misrai. Bano utaya ami no uohe ami sino amai dola badete gafimoyo artinya no iroroge ira loba lagi. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah membebaskan, dan Tuhan juga sudah memelihara mereka. Ibarat mereka di atas atau di bawah kepak sayap Raja Wali. Bagaimana seekor burung Raja Wali
memelihara, menjaga anaknya. Mungkin kalau kita mendekatkan ibarat seekor induk ayam yang akan menjaga anaknya. Sekalipun hujan, sekalipun panas, maka le pernah itutup gavinya Andre Hedononia. Demikian juga Allah di dalam memelihara, menjaga, melindungi anaknya. Bahkan dia akan mengajak mereka untuk tinggi terbang di atas bersama dengan dia. Artinya Allah benar-benar menaungi, melindungi mereka. Area pada itu retadau ni faluagu andre bereda osamasa atas inisiatif Allah, atas kehendak Allah, dan oleh karena rencana Allah, Allah sendiri bekerja untuk membebaskan mereka. Maka melalui ini Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan, Tuhan berpesan kepada mereka supaya mereka tetap mendengarkan perintah Allah dan melakukannya. Ena edana ira lafododongo ligu babai olifu ira hada ia gamma hoitagu ada. Bersabua gamuata daun Gisraeli ada irama ina asese olifu. Bereva olifura andre babada edania soba arerede irege faroi ira baba malua somasi loba lagi. Maka perlu yang namanya selalu diingatkan. Tetap munasehati ira enabai olifu ira asese ge alua baba urida da ira ama ina. Ogolifu ita hadaya ni wada satu wada kheda. Ogolifu ita hadaya ni wa da Roma lilo walangi. Bahkan itaria Bapak Ibu nalawa kheda ayat hafalana de ni tanu badudu. Hinano ta edronga geli da banutu ya iya. Balubo ta tanu badudu. Ogolifu ita ifada. Ya, mungkin nalawa kheda ni tanu badudu yo tarai metafododongo da Roma lilo walangi. Irugi ba khade au ga ayat hafalan. Sino akan tahafal. Tolana ina tatanu badudu da hada iya da Roma lilo walangi mete bayaga idanu ita. Mete aro ita, apalagi daro malilo balangi na ifasugi badadada, ni tana badada ayat hafalan setiap hari minggu. Maka masih kita badauno sekolah minggu ketika tetap ada ayat hafalan dan pada hari minggu berikutnya akan diingatkan. Dan tujuannya sebenarnya adalah supaya mereka tetap merenungkan, supaya mereka tetap melakukan firman Tuhan itu. Hadaya lua-lua irama ina nanola gamakhoi tata Roma lilo walangi la fododongo la falua ia. Maka pada ene sovavu usa lilo walangi bakhara. Batenga hakhara kheda irugi mahko ande irama ina. So gamakhoi ta andre baso gamabu ula lilo walangi faluha ita hobu. Orang-orang yang akan tetap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya, maka mereka akan menerima berkat daripada Tuhan. Berkat apa? Siofana badaya ifa ema kheda, hobu-hobu ada sifaluha banuanya imane, tanah hegu ami moroi bani habe efefu. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Ketika berbicara masalah harta kesayangan Bapak Ibu, ibarat kita ibu-ibu perempuan ketika diberikan suami kita, mungkin itu ada kalung emas atau mungkin ada cincin, apalagi cincin tunangan. Maka itu akan menjadi milik, menjadi harta kesayangan. Kita akan menjaga, kita akan merawat, dan kita tidak mau kehilangan. Si mana gay lo balangi gay na ibali ani haandre tanah kenia. Harta kesayangan itu artinya kita berharga di mata Tuhan. Oh masih lo balangi.
Babar meno omasi alo walangi tatu irorog. Iku baloi. Ibenahi soguna. Dan ingat Bapak Ibu, ketika berbicara tentang manusia menjadi umat Allah, manusia menjadi harta kesayangan, maka ketahuilah bahwa satu juga sifat Allah, dia adalah Allah yang cemburu. Allahu lo walangi natana khenia na okhetania andre fabali dede khenia. Lari Yehova. Makanya lagi-lagi nanti di hukum Taurat Allah mengingatkan jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyembah Allah lain selain daripada aku. Karena aku adalah Allah yang cemburu dan akan membalaskan kepadamu. Irama ina batalifu setengah hairau no Gisraeli zinoto bali tanah khenia. Tengah haya ira zinoto bali omasi no soinifili. Bahkan ni wabada ene ya ira ande tobali tanah khenia moroi bani haba ofefu. Maka no ifalge ita bada ya ita banuani hakiri so ya ita sobulo basi makho ande iwa tanah khenia ita. Amin. Berarti na tanah khenia ita ira ama inang. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini dikasihi oleh Tuhan. Kita ini akan selalu dijaga oleh Tuhan. Mungkin natamani hadiah bukti vaya ita adre tanah kelualan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan. Tuhan akan menjaga kita seperti menjaga biji matanya. Harus faduhu dada irama ina. Harus aroda dada. Baandrai wa moroi bambanwa be anda moroi basoi be me ibali ira bayati dua hobu sifaluka irai mane ba eri ere ami heku. Mereka akan dijadikan menjadi kerajaan imam. Selain menjadi harta kesayangan, Allah melibatkan mereka langsung menjadi partnernya, menjadi sekutunya, menjadi teman kerjanya untuk memberitakan Injil itu. Arya pada itu bahali ere. Amin. Mereka akan menjadi pengantara bagi bangsa-bangsa lain dengan tujuan supaya melalui bangsa Israel mereka akan mengenal siapa Allah. Karena di luar bangsa Israel dulu itu disebut adalah kafir. Mereka adalah orang-orang di luar daripada orang-orang yang sudah mengenal Allah. Ya ira ada banoni habairo. Sila faduhute de bakhlo balang. Bandra iwa badai nano ibali ira ere. Maka iwa ebaya amis saeto hudangagu andre. Bapa ma maturia andre. Taromali andre enae. Dosini hala ila. Ba aboto badedera. Hani halo balangi. Sido. Maka apa juga yang saya mau sampaikan kepada kita, kita juga telah dilibatkan oleh Tuhan secara langsung. Oleh karena kasih-Nya kita diselamatkan dan kita malah dipilih menjadi hamba-Nya. Maka daya ko hita dada pada agay nano ibalia ita enoni so aya data turiega duria sumuso dede ada. Mama ita gay rama ina. Tafalu ada hana ena agay abo to bada deni habe balagi lo balangi be balelo balangi satu lebairo Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, barangkali kita sering diingatkan bahwa kita harus mengakui bahwa tidak ada jalan, tidak ada kehidupan, tidak ada kebenaran selain daripada Yesus. Dan satu jalan menuju kepada Bapa tidak lain hanya Yesus. Maka Bapa faduhu adae, Bapa maema dae irama ina, moguna gei, aboto badede dahadaya fosate sitelu andre. Yaya da iwa ena to bali ami soini amuni.
menjadi bangsa yang kudus. Inilah yang akan membedakan harta kesayangannya milik kepunyaannya. Inilah yang membedakan orang-orang panggilan yang telah menjadi imam, yang menjadi pelayan, di luar daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apakah itu? Dengan menjaga kekudusan hidup. Tobali amiso ini amoni. Hana bara menomu hali bara menomu evae, maka yo badai ena agei, tola aboto bada demi ena ni amoni ami menoni amoni dao. Barangkali Bapak Ibu kita banyak bersaksi, kita banyak memberitakan firman Tuhan. Tetapi ketika kita sendiri tidak menjadi teladan bagi sesama, maka itu sia-sia saja. Hena no ta otei ge ni hakiriso, hena no ta otei ge enoni soaya. Tetapi na nomor telu ada ira amaina leta ila ta amuni ita. Leta ila ta angena nai ita banga bale vo amuata. Maka saya si mana balala vauri da seroma ena to bali ita duma-duma. Hana ena melalui kehadiran da andre si mana ni faemania pada orang Israeli, maka kita akan memancarkan kemuliaan Allah bagi seluruh dunia. Justru melalui kita, melalui perilaku kita, melalui keteladanan yang kita lakukan setiap hari, maka kita sudah memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan manusia akan mengenal, oh rupanya inilah Tuhan. Inilah sifat-sifatnya yang adalah kasih, yang adalah setia, yang adalah adil. Bapak Ibu, irasa tuama talifusan yang masih ase seita ada bapak uri dalam tobali ita duma. Hena tobali ita duma ba ase se alua tobali ita duma basilosohi. Tapi diwanya kada badai ena tobali ita duma basisohi. Satu ena tobali ya duma sisohi badanonia. Irau no gaya na tobali ya duma sisohi bakenavania. Sia iaga vetaronia, sia higa iaga na hiania. Banahia vohalawa ena atola ilai posisi ke iya. Batra teranai oroma ebuah-buah, si fau du baso masilo balang. Jujur ya balal halawanya dalam mana duma-duma. Ketika kita bekerja dengan melakukan kebenaran, dengan kita jujur Bapak Ibu, kita juga sudah bersaksi tentang firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang sesungguhnya. Melalui keteladanan dan kesaksian hidup kita. Tapi bisa inasila sakini faluada, ibalamani khedania, lebaga lagu-lagu kawada. Cara-caramu ada lebaga. Tinggal hetei lau masya ita niha. Larui ita. Ada niha na tarasorasoi bawa urida la fadredro ira heda perlu tamane tiki bergamu atagu adri valubaga. Mafehedegu adre sifatiba badedera. Maka melalui itu introspeksi diri dan bertobatlah. Irama ina batalifu sefefuda eni wanya heda bahwa malu ataro malilo balangi ande na nota be badededa maka ena sidodo tola tafalua ia. Ada itere tedegu irama ina nala mane satua nala amene sidaunora apalagi nasova motu banononi halu kadang-kadang no ai fala foto bahadaya ni wa satua henogu beibe eba fate bum hana na usuhu buma ba ator na ufadala buma ator ba beibe eba nono ubaru barata fataula ita ator baiwa sobe yai tano badeteu. Demikian juga firman Tuhan Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari hendaklah kita menanamkan di dalam hati kita. Supaya kita tidak pernah lupa memperkatakannya dan merenungkannya siang dan malam. Ada berada ene imaneke da bada romali ande rahu-rahunia. Ena
aboto badededa wahabara wahake de lobalangi watola auri ita irugi maah. Da jofana basi dua menoto bali ita tanah ke keriso ba menoi hali ita moroi bahoreda ba ada berada ena egei tola mai ita babangu baka taromali lobalang. Dan si telu ya pada ene ya le aetu to bali ita duma bana weda niha batra-traba niha bairo ena aboto badedera hani halo balangi ni sunoda. Irama ina batalifu sefefu moroi bada ba ifasugi badededa ena le fare ita baba malua taromba lilo balangi. Imane bada banitano badede badosi mana ira bahasara li lamane fefu hada iani wa Yehova bama edonga lida badosi mana ira bahasara li lamane fefu hada iani wa Yehova bama 2 Mose faza felesiwa ayati walua mangado ita. Sauhagele soaya daromali Andres sinofa emahema. Bano fasugi badedema enalo aitu itera tedema wa omasimu andre. Menofaluhan raaga soaya wa murifi adrehe. Balo medramane hada ia sino fasugi badedema. Ena siduduh meno aboto badedema banoto balin raaga tanaheu. Ba edena akaunin raaga ena emafae maduriau ando sisohi. Tera-tera baba ngomuataga amuata sisohi ando. Amuata lo walangi ando. Bahena khema soya buah-buah geha ando. Ena moroi bang abale vo amuatama seroma ehe. Badosi ni ha aboto badede hani handra uge. Balasuno ra uge lafaduhu bahaya uge lo walangi. Sau hagala daromalimu ande snova emahema ba hauni amoni esa da azilo aitu mame khema fa aboto badede. Sau hagala soaya badi meno mangando da aga yaduhu. Soaya berbula keguna romalima ufona habana debu minore guna pada samana dusa wanetena dedegu lemoguna dana lima wangorifiku Muzizio itafefu tafau gelida baba maduhu famati niha keriso endronga lida. Ya o mamati kelobalangi ama sila ambe faabele sombei banua siawa avedana. Ya o mamati ke Yesu keriso so aya ya ita. Ono lobalangi si hasamesa ni tema ni nania Maria kegeheha ni amoni Ono nono alave ia no manage huku ia barembrava fondrio filato. No te forefa ia mate balakoo. No mai ia bambanua ni atou. No mauso ia moroi bangai zimate. Meno irugi telungaluo. No manahai ia mai bazorugo. Dumadau bagambele lobalangi ama sila ambe faabele. Yo tarai dae mangavuli ia dania babanguhuku ni hasauri ave zinomate. Ya o mamati kegeheha ni amoni ba ufati hasambua banua ni amoni fefu ni hakeriso
faawe sanihani amonie, bafange fahore, bafe mau sombo tozimate, bafa auri sile aitu, ya duhu, mudadao zato. Ya dae sinuna fasumangeta kelowalangi, si fefena moroi ba komisi lansia, ya ia dae vokal grup lansia. Mengasihi, Yesus meminta, bergandengan tangan, puji namanya. Angkatlah tanganmu, hormati Yesus. Yesus ada, Yesus hidup selamanya. Dia dilahirkan ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekunlah kita masyhurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku. Dia dilahirkan ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekunlah kita masyhurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidup.
Ia dae si menrua moroi bafa omasi lingkungan Eva Nyolohesi Trijayanti Zebua. Yesus lanaku sinruhu Banon raza mati kagu Lay bete ala noso sana tena Asalama mati baka Yesus Hefun rasi faifa badala Lemoana lemo fozu Simane itana farai Baka Yesu Anda bayangara angalulu Yesu Ia daa data fondondongo gangombakata bambanua ni hakeriso ni faema majelis.
Shalom. Badai Majelis BNKP Jemaat Jakarta, maobay ira ama ina batalifuse fefunyo masih badi zoyate Yesus Kristo. Yahu. Ya soba watede ita bi amai baba sumangeta ke zoaya malhe andre. Tera ira talifuse ma sabena mai bagosali andre. Abun ratalifuse ma si soba nomo zamusana. Nindera-denada, babangon rasida, babanunoda, lobalangi bazima andre, ya tobali de la hubu-hubu, bafangaroba matida ke zoaya. Sangai halewe, ba luo minggu, dola 5, pawasiene, 2 ngahere, dola 3, ibadah kreatif, Hugo Sebua, Bapak Pendeta Adieli Laia STH, Zangaya Genre, Ibu Ina Lovina Halawa, Lini Ogunae, Bahasa Indonesia. Sangai halewe ba Komisi Pelayanan Anak, Tula Tabaso, Bazura Gangumbakata. Komisi Pelayanan Anak, Ngumbakae wa ibadah Komisi Pelayanan Anak BNKP Jemaat Jakarta bangaluo minggu dola 5 pawasiene 2 ngahene dola 3 teologesi ba ibadah umum sifau ke Satuan Rauno. Komisi Perempuan membakae wasenam kebugaran awe kegiatan keterampilan Komisi Perempuan ya ia dae ba mazerhi sabu wanasa ma sabun cuci te falua bangaluo zumaha dola 3 pawasiene 2 ngahene dola 3 bezi fatanowi ba gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta mutetena fefun roton-roto Komisi Perempuan enao siterotede babe fau balala halewe andre angombakatandre bano salahi zura bogauni mombakae wasekola mengandre Komisi Perempuan Tifalua bangaluo minggu dola 5 pawasiene 2 ngahene dola 3 aefa te asiwai ibadah banahia ruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta sangai angerenua Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH basangai agendre Ibu SNK Ina Iman Zaluhu Mutetena fefun roton-roto Komisi Perempuan enal siteroitede babi fau bazikola bangandre andre angombakatandre bano salahi zurawogauni. Komisi Lansia mufuli mombakae wasekola bangandre Komisi Lansia tefalua malkandre bangaluo migu felewalu pawasiene 2 ngahene dola 3 bezi fele zarawip lantai 3 gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Sangai angerenua Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH bastobali tuho huo ya ia dae membangun persekutuan yang benar di hadapan Allah. Mutetena enal fefun roto-roto Komisi Lansia si terutede babe fau bazikola bangandre andre. Angumbakata andre banua gei salahi zurabogauni. Lingkungan Sara Mombakae wasekola mengandre lingkungan Sara tifalua bangaluo 1 dola efa pawasiene 2 ngahene dola 3 bezi efa tanowi banahia ruang konsistori BNKP Jemaat Jakarta. Mutetena fefun roton-roto lingkungan Sara enal sitorotede babe fau basekola bangandre andre angombakatandre bano salahi zurabogauni. Fatumbun Rauno Mombakae mano tumbu nono matua. Ono numero 2 babongambate ama ina Kaitlin Zega lingkungan 3 meluo zumaha feleene pawasiene 2 ngahene dola 3 ba klinik Mujalala Cengkareng Jakarta Barat. Ina ba ono dalam keadaan sehat. Famahou'e fangobalu angombakata si fefuna. Mangandre ita salahin ratalifuseda sedena mama sindro fangomba te
Siboho ya ia da'u, ono matua Arianto Zaluku, anggota jemaat Santo Octavianus ono Nazara. Ono alawe Melfinansi Margaret Mendreva, anggota jemaat lingkungan Sara BNKP Jakarta Resor Favula 5. Nifalua Bangaluo 1, Sara Pawasifitu Dongahene Adola Telu, Bezisiwa Telunga Fuluwip, Bag Gereja BNKP Jemaat Jakarta Resor Favula 5. Wawa wasembata yoroi siwa pawasiene irugi feleene pawasiene duangahene adola telu. Saldo awal kas sa otu walunga fulu atelu juta 540.000 siwang otu siwawulu rufia 20 se. Total penerimaan felebitu juta fitungotu 6.000 efangotu 30.000 rupiah. Total pengeluaran felebitu juta efangotu 56.000 siwangotu $5. Saldo akhir otu walunga fulu atelu juta fitungotu siwawula 4.000 efangotu siwawula fitu rupiah 20 se. Badai Majelis Jemaat BNKP Jakarta maandre sawagel keratali fuse sino mama ema sumange fasembata. Ya site dou au masih lo bolangi keratali fuse maafefu he bahalewe bahekei babu ngambat. Sanere tedelu batumbu yoroi feledrua irugi felewalu posiene duangahena dola telu fato dola ruaniha. Ya hovu wanere tedelu batumbu ya ifowu ami lo walangi. Ononeta gangombakata komisi ibadah dan evangelisasi. Mombakae batefalua bamahae sekolah banune ordua BNKP Jemaat Jakarta ma Andre Migu felewalu posiene duangahena dola telu fate asiwa ibadah baruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Ni baso-baso seroma tola tabaso bazura gangombakata. Ule zimane zitola mafaema mawabai ira ama inafefu shalom Yahoo. Manuna ita moroi babuku zinuna numero fangautu a enengafulu atelu ayati sara badua hare fondege zisehi. Mesin lo balangi Fodege zebwa beli ifatenge sageheli babangori bisa mati hare fodege zisegi refa Yesu tak tengeni dazine mati ni belo lagi angela mazamati soga fekha silesehi afunia tefa bali fareniha baba mati Ni
Musido ita fefu. Mangandra ita. He amakema si soba zorugo. Maanda ke fahobu embanuau bagulidana andre. He jemaat si deide. Basi managai jemaat sebuah. Ba fefu ra enonime. Ena amuatara aba behedera. Atule fena lobalangi. Kubaloi ira. Babondoroga famahal. Si otarai rauga. Ena abai te ailasi. Ba elungu ba maha ora. No haga ini daaga moroi badaro malima. Berada eroroga daaga. Ena abai iluma efabele hore famai lungu ni hagulidano. Pada anda talifusa masofeh. Ena abelo ira mai baba malua fasumangeta bagosal. Roga lakam banua. Abadaunu silo ama silo ina. No aman rauga baniha sito sasa. Fawa soima Indonesia. Aba sodania. Enang alua ba auri sohau-hau. Fawa anda soalewa sanurega taromalilo malangi. Iba soi Indonesia. Baba isagere ulidhanu. Ena itu gua ato zamododongo taromali. Bafaduhu dede kelo malangi. Fawa raga bacemat andre. Aba banonya kiriso banahia andre. Ina faurima faudu pada romalima. Ina gesite do da aga baba mati. Ina fefu da aga mai basorugo ber Yesu kiriso lo malangima. Eso ai aga Yesu kiriso. Itaraga itada mambanuau sofeh bacamada de. Yaya gai satu ama bapa ama defisega. Simana satu ama bapa ama Arista. Satu ama bapa ama Rista. Satu ama bapa ama Helen. Satu ama bapa ama Noni. Bapa ama Keiko. Satu ama ibu ina Markus. Ibu ina Edu. Satu ama bapa ama Grace. Bagai satu ama ibu ina Irvin. Banyana sa satu asofeh. Lo medra mana suara satu ama lansia si temai boto. Ya uga mana fasawa dan au baba nufa botora. Pada haba keras soaya. Bau guna fefu hadaya dalu-dalu. Awa gesinola ya to bali fanolora. Bafa madehava kera. Simanagai manganda daaga. Selain ratalifu sema. Keluarga ama ina Caitlin Zeka. Moroi balingkungan telu. Menofaluha irawa amuso dede. No amalaga kera hobu-hobu andre sebuah. Ya baba tubuh nono andre kera ono matua. Pamanetena dedema wa ebe eba abel. Ebe eba asrada de babo ngabatu. Ire getola laila la fairi bala roroga no andre faudu basomas sita uga. Ono andre sino tubuh soaya. Ba ena fahobu pertumbuhannya. Ba ya to bali ia tanaheu. Ia to bali dan ya enoni soaya. Simana ratalifu sama gai. Si berulang tahun baremiku Andre. Mana giko mau dozi ge ira fabel. Lumedra mana bekora kesehatan. Bamo lagi gikora mana gele soaya. Ina sila farai ira gai. Baba mododongo. Baba bolo etaromali lo malangi. Fahobua ira fefo. Balala halewera. Si mana gai mangana daaga. Selain ratalifu sama. Arianto Zaluhu. Bamel Finansi Margaret Minrefa. Siya akan mamalua. Falewa. Baba masinro fungambatas si boho. Matanggal Sara Juli 2000 adolatelu. Maana ka wifi rafefu mga bala mananraiga. Feh. Mga bala de ala. Inadanya bagina ko te falua lalahalawa anda si sehi. Omuso dadara kau soaya. Batra terada satuara. Fefu hadaya rangkaian acara ni falua. Baya te falua ia. Badai lo walangi. Si managa isoaya. Yai basumba tama. Sino mafasau sino maoetan no fena. Lumeda mana banitan resaik. Baba dukung kegiatan ya ia bayu em. Fahobu lo walangi. Tema ia kema. Ia to bali ame ela si sehi samuhua. Ba fuli da kebanuau hobu-hobu andre. Balala halewera. Baleme ramane babonga batera.
ba tera-tera ba kedrau no ma afefu. Si mana itera tedeman rau no ma gei suaya. Si no gei menamatkan sekolah yo tarai ba tingkat SD, manumalo ba SMA. Baigi rau no ma gei tekasi akan mei ba sekolah dasar. Bahesi naik kelas, balebih nama nese dan nama nohuga sekolah nia. Heba perguruan tinggi, balebih nama noyo tarai ba SD ba irugi ba SMA. Faubuan rau noma, be eva tua-tua, baya uga suaya ebali ira dan nyata naheu, ya to bali ira fangali bersisi, ena ogedania, te fola khemi dei lo walangi bawa aurira, baya aga satuara, omuso-muso dedema, menoto bali ira, irau no sisahi, samo sumange satua, basa ngata ufi lo walangi. Eso aya fabali draga moroi banomo andre. Mabuli draga banomo sama sana draga. Ai abo mabalala ba ai fasau draga banomo. Yai gang adrewa dedema. Mafaema bade Yesu Kristo. Sina mamahaya aga babanganda so aya edro ngalida. He amahe masiso bazuruko. Yate amoni ode. Yato bali bang. Ya terus masih dah ule masaruko. Masrugi ma khebe. Bai fal khema. Salam Yesus. Boyo hendra agam. Eva. Mea ugas. Baso khefa. Abola. Irugi sila. Ya, mia ngabuli si fau-fau haudada, ia to bali ami sama duhu ekeriso. Basa na wala babasan rata bahor, basa rotada babanetena, faauri silo aeto, bami tema hobu-hobu lobalangi. Ia mu fau ami lobalangi, ia mu rorog kami. Ia mu fahaga babanya kami, ia mu ebwa ededenya kami. Ya mu falemba haranya kami, baya mu be kami wa haudede, yo tarai basi ma ko anda irugi basil aeto, ya duhu. Yaduhu, Yahomu,